Kirang ilaka chukarang Dajit United FC kila yeshat kemen hadiah mikala pelim no ke Shillong Lajong FC haklimpong ilaka kinjat ball juk semi final juk Meghalaya State League MSL kebalong mentak sngi ke khalai trik Julio Arjar Pulai Hamadan MDSA Artificial Turf jong mau kerwat Southwest Khas Hills District. Hajing ilaka benikini benyorung hak final juk MSL hapadeng kerang Dajit United FC persya ke Shillong Lajong FC kelalong sisa ke bai itanat hak ba kerang Dajit FC kila ilaka bah Hakabak layo bantap lai gol Henry ke Shillong Lajong kamsham lala bantap watang si gol hadu bendekut jong jing ilakai. Haba pai pat iki point jong rang Dajit United FC wala layo bantap lai gol Henry kadang yakhaj pat baka Shillong Lajong FC. Kejing yo rung jong rang Dajit United FC haka final jong MSL kedeling ba ka tiebreaker bayo bantambun gol ya ka Shillong Lajong FC. Hani kesengi lawan mensaki lang du minister jong katanat puli buthi jong jelau urakam is sangma uba reniktan UMLA jong mau kurwan u deputy commissioner ba ti lingwa ba HM sangpliang ba kiwe deki officer sarkar baru deki hajar ki ba ki belawan ban pikai ha kani kesengi